le tshwanelo le maikarabelo a bone go nna le seabe mo go tswelediseng maitlamo a puso ya batho ka batho. O tshedile o nkabetse ka pego. Ikwadisetso dithopo e simologile dibeke tse pedi tse di hitileng go ralala lehatshe dikgwedi di hera bongwe hela pele ga tshimologo ya dithopo tsa setšhaba. Bontlha bongwe jwa batswana ba heta 2.4 million ba ba nang le tshiamelo ya go thopa ba tsweletse ka go tshologela kwa mahelong a go ikwadisetsa dithopo. Dautona Masisi le mohumagadi wa gagwe le bone ba ikwadisitse kwa BOSUPA ba ka ya tshiamelo ya bone ya molao motheo wa puso ya batho ka batho. Kopana ke gwetla ke rotwetsa ke rapela motswana mongwe le mongwe le go rona le o mang o mo tirisong a le ngwagadi le 10 le bohera bobedi go a go godimo go ra ikwadisa go le go kwa le temo le hatsing o ikwadisana e le gore ke matlhagolela a gore e re ha di bitswa a bana le tse di tshwanetseng tse di mo le kanka ha molaong gore o ka go tlhopha a bo ba puso ya e batlang. Re tsama ntlha le mohela re tsama mokgwa le mohela re na le motlhala o bonalang wa thikibalo ya puso ya batho ka batho ya diphati tse dintsi go gaisa le pegapele hatsi mo Afrika ngwao ye le mokgwa ke rapela gore se ka ra elatla. Seabe sa beng ga e bothe mo go rotloetseng tsamaiso dithopo tse di tsusulugileng ke mang. Re inela mo tsamaisong ya molao eno re inela mo tsamaisong ya gore go begwe ebile ra go atla o ile gore o hentse re bereka le ene sentle. Nna ke tla intsha e le sekao ha le teng o kampenyang e tla nna wa ntlha o maatla e be ke bega gore tla bereka le ene gore re nalane go le kagiso e be ke solohetse gore nya go tla nna thitibalo ga nkitla go na le lerolo la dikatse mme le bone ke ba kopa yalo. Seemo sa molao wa phadisano mo dithopong se leta thetso ya bao ba ba sa dumalaneng le maduo mme go nne le tsamaiso e thomameng e sa lwa morago. Go na le kgotla le 1 hela e sengwe pegae le gone ke la botswana ga se la mahatsha pegae le le ka ntshang maduo a e leng gore mo molaong a amogelesega. Re tla na le babogedi ba belebeledi ba tlhomamise gore dio tse di salwa molao morago le go dira ga rona ba ba tswa mo diphateng tsa rona ba tswa mo kgotlang a rona ikemetseng ka nosi ba ba tswa mo mahatsing a bapeng le rona le go mahatsing le makgotla a tswang go sele mme ke ya ka le go le bua ke ba bogedi ba lebeledi ba tlhomamisi le lona ba bega dikgang le bangwe ba loeo ka loeo ya gore le lebelle gore a dio di tsama ka ha molao gore ntse mai ka teng mme le bolele ha ile gore go na le phapang epe e ne gore ka ira pharologanyo e tlokang go kgalemela gone go ka gore ba molao ba te ba le teng ba sepodisi. Latsi leno le le itsagileng go ralla lehatshe ka serudumo sa puso ya batho ka batho le tshwara dithopo tsa setšhaba ka kgwedi ya Phalane monongwaga go thagolela tsela palamente ya bo 13. O tshedile o nkabetse Botswana Television. Tona wa tsa madi mme Phekisirame a re dithulaganyo tsa kgaoganyo ya madi a setšhaba tsa monongwaga di tsamaela kwa motsubong. O tlhalositse fa bana le seabe botlhe ba maleba go akarediwa le khuduthamaga ya matona a puso ba setse ba rerisitswe le megopolo ya bone ya mogetswe. Tona Serame a re mo nakong eno lephata la gagwe le mo dipaakanyong tsa go rolwa ga pego ya kgaoganyo eo e tla rolwang setšhaba ka kgwedi ya Tlhakole kwa parlamenteng. In May, we start the process internally, do the technical work in the Ministry of Finance. In August last year, I launched officially in Muchudi the process, even launched the WhatsApp numbers where you can send your comments and all that, and also educating Botswana about that. And then September, October, November, that's when we had the budget stakeholder in Mahalape for the youth, in Francistown general stakeholders, in Hukwinzi for the local authorities, and then we went to Tlokeng for members of parliament, Pito. And then following that, then as we engage, we get feedback from people. We look at our numbers. We try as much as possible to align the numbers
to what people are saying. But of course, the bulk of the budget always will go towards ongoing project. And then once that is done, in December, that's when now we finalize the numbers after having other internal consultation process in government where there's estimates committee and other committees that sit. And then in December, I present the draft budget to cabinet. Right. Once I've done that, they'll give me their comments. I go refine my numbers, do this and the other. So cabinet will do their work before I go for Christmas. So right now is just to refine the speech that is presenting the budget and a few documents that go along with the budget. Tona wa lephata la itshireletso re ka go mmuso a re go isa dikitso tse di maleba ke konokono mo go atlegeng go nna le kalana le le ntshang maduo ga mmogo le go nna le maitshwaro a mogelesegang mo setšhabeng. Re mmusi o tlhalositse se maabane mono ga borone jaaka a ne a simolodisa semmuso itutuntsho ya malatsi a mararo ya badiri ba lephata leo e tla bong e itebagantse le go ba nonotsha ka dikitso tebang le go fetola maikutlo dikakanyo ga mmogo le maitsholo Mojadi Mokibelo. Itutuntsho ya setlhopha sa badiri ba le 40 ba ba tswang ko makalaneng a keretsa sepodisi sesole ga mmogo le badisa magolegwa le makalana mangwe a bopa lephata la itshireletso ba ta thathalwa dikitso tse di tabasugang go hetola maikuto dikakanyo ga mmogo le maitsholo ha ba le mo tirong. Se se gata mo temeng e setseng e segilwe ke tautona Dr. Mokgweetsi Masisi go rotloetsa tšhaba eno mowa wa go dira dilo ka pharologano ka ile gone go ka thusang go isa ditirelo ka nako ko setšhabeng le go hegosa go godisa itsholelo go nna e kwa godingwana. This is the beginning of a spade work to uproot the prevailing mindsets that inhibit change, progress, and growth in our ministry, including its departments and agencies. At this juncture, let me reiterate that mindset change starts within ourselves. Simolla mo go wena, mo pelong ya gago le mo moeng wa gago. Team 40, you can only preach mindset change successfully if you have transformed yourself. Jaaka mephato ya itshireletso e somarela thibelo le ledula go nna teng mo lehatsheng leno jaanong se ba se ithutang ha se ta taleletsa mo go tse dinte tse ba ntseng ba di dira. Honorable Minister, I take this moment to assure you that we are committed to delivering quality services to Botswana and our visitors. We will carry out our work tasks with due professionalism. To this end, our application to the job will be characterized by a high level of awareness of 2036. Re ka khona go change the organization tsa rona hela ha rona re change ha o sa change ha o ka ke wa khona go tsamaisa change. You can only be an agent of change if you have changed. If you don't change, always stuck more mindset ngolo ona le mmala o bontsho. Akere gona le mmala o bontsho le mmala o blue. How stuckile mo a negative mindset change? Mindset how ka ke wa khona go change organization. So you have a mammoth task le na le tiro e tona a isolehetseng gore le tla mo thusa gore a itsweledise. Itutuntsho e ya malatsi a mararo e sologetse go thusa badiri ba itshireletso ka dikitso tse di ta ba thomang kwa pele go tukisa molelo mo maitemong a go hetola maikuto dikakanyo le maitsholo. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Mogolwane kwa ofising ya thuto ya bokone bophirima re ke godile mahudinga a re dikolo ka go farologana mo kgaolong di patelesega go oketsa palo ya ditlhopha tsa bana le ntswa ba sena ditlamelo go itepatepanya le seemo seo a re kgaolo ya gagwe e lebane ke dikgwetlho tsa dipalo tsa bana ba sekolo tse di tsweletseng ka go golela pele Marenyane sa Makata wa bega. Maung ke boremelelo jwa bojanala jwa lefatshe leno mme ebile ke nngwe ya ditoropo tse di tona tsa boremelelo jwa ditlamelo tsa kgaolo ya Nghabe. Ka jalo toropo e ngoka dipalo tse di kwa godimo tsa batho. Tshologelo e ya batho e raya gore le dipalo tsa baithuti di ya magoletsa seemo se se feletsang se imela ofisi ya thuto ya kgaolo. Sekolo se tshwana le tshwaragano JSS ne re soletse gore se ka amogela bana ba le 350 at most
re lebeletse capacity ya sekole mme gompieno re tsamaya ka 500 plus maitlamo le sone on average ga re taditse bana to capacity se tshwanetse gore at most se be se le mo go 400 mme gompieno re tsamaya ka 470 le nna baeteledipele ba dikolo ba re mathata a mangwe a bakwa ke batsadi ba kgona go batla go tisa bana ba bantsha mo dikolong tse dingwe like motho a tswa mo sekolong se sengwe e le lesolathebele ga motsadi a ba fila gore a tise bana ka kwano more especially ga go ka nna le maduo a go godimo mo sekolong so they keep on moving around jaaka gompieno botswelelo e phefomile go heta dikolo tsa maung tsote o ithela gore batsadi yana ba fila gore ba simolola go ntsha bana bone go boso goma dikolo tse le gore ne dintsi di performa nako yote ga re bula be ba tala gone ha matishara ba ile gore ba bereka mo ditlaseng mo class to produce classes for form 1s ba sa tswa gore advise gore we also need an extra class or 2 supa gore re hitile dipalo e ne ile gore ha ba di dira roughly bana ba go nna 39 mo classeng mo le nngwe and we met and re bua gore maybe we need to move from 11 classes tse le gore re ntse re di twaetse to 12 or 13 so le ka bona gore dipalo di go godimo le fa go le jalo dikolo di ikemiseditse go amogela bana botlhe teachers are willing gore ha ba tswetse konte gongwe ba ka tswedidisa ba le konte ga e ta go re emiswa ke fanishara so ha ba tswela konte yana gape ga gona fanishara e leng gore ka ra tswetse konte ba re mi ha re ke se se ka le sene gongwe tse peding ka gona go di phusha ke le konte o ithela le gore yana go morahela gore a chaise a tsamaye and this thing gore at the end of the day ha gona go cover the objectives at that day at the end of the term gore ha gona go cover the objectives tsote because of this so that is the greatest challenge that we are facing me re le ka bojotho gore though go ntse alo re leke ka mo ka go gona gore ha theme ya go hela be gore di objectives tse di coverile batsadi ba gakololwa go kopela bana ba bone diphatlha nako e santse e le teng go itsa mosuke o nnang teng fa dikolo di bulwa Maranyane Samakata BTV News Maung Mokgatlo wa baitshepi o bopilweng ke babegadikgang ba monogae o tsweletse ka go tshwaragana le setšhaba le bana le seabe ba ba farologaneng mo itsholelong go lwantsha letlhoko le le tseneletseng mo baithuting ga mmogo le dikolo bošeng jaana mokgatlo o ne wa tlisa monyinyo mo baithuting ba sekolo sa Macheng Junior kwa motseng wa Sojwe ka go ba abela dimpho tse di lopileng 25,000 pula Bodilo Mogorosi wa tswelela Mokgatlo wa baitshepi o tlamile go gola ke babegadikgang ka maikelo a go dira ditiro tsa bopelotlhomogi go ralla lefatshe leno. Ditiro tseo ba tlhalositse fa ba di dira ba lebeletse botlhoki jwa lefelo ga mmogo le jwa batho. Dilo tse dingwe tse re le baitshepi tse re batlang go di hitella go gore ngwana ope a se ka palwa ke go hetsa sekwele ka le thoko go te ngwana ga ana sele kana ngwana ga ana sethako ngwana ga ana uniform ngwana ga ana eng ebe re lebella hela rothe re na re lebile gore puso e ta dira sengwe sa ba sa rona se ne se senyane se re ka se dirang seo ke sone se re itamileng gore to go tswala re se dira go nolohatsa thuto tsa lona le matshelo a lona Dimpotse e leng mesangwana ya bomme diaparo le TV a bo dira go le go ntse mo sekolong sa Macheng re mo boitumelong tsa tsijeno jo e leng gore ke go ntlha bongwe ja se re setetse mo lehatsheng go natisa matshelo a rona ra leboga ra itumela ra ipela le bone bao ba ba re gopotseng baitshepi ba gaetso ba na le lenaneo la ke malebo ke boitumelo mo dipelong tsa rona segolobogolo ha ke leba gore re nna mo kgaolong e ntseng jang e leng gore bana ba rona ba tswa mo mafelong a a farologaneng mme a ba re tlisetsa mampempe a a tshwanang le ya selo se ke go lemoga ka ga le leng special ka teng mme gape tumelo ya me ke gore baitshepi social club le itemogang gore le lesego tota gore ba ba kgonne go ta go goroga kwano mme ebile se ke leng sure ka sone le ga ke ise ke ba botse
ke gore ga ba rate sepe mo go lona maduo mme ebile ke kopa go le lemoga gore le ga ne ba le tasitse jalo bone ga ba go boela ke ba mo gore ba thabolle botshelo jwa bona botshelo jwa yona. Dikhamphane tse di ikemetseng ka nosi di rotloeditswe go nna le seabe mo ditirong tsa bopelotlhomogi go thusa puso ga e tlhaelang go tsenya letsogo teng ka go dira jalo go tla thusa go tshwaraganna ditlhabololo tse di godisang itsholelo. Bodulo Mogorosi, BTV News, Sojwe. Re diweditse mothoetso gakologelo tsa sekgwakgante jaana nako e roba bobedi a re go tshameka. Motho madumedi kgang tsa metshameko ka Tumompatane. Mopagami wa monogae Rose Branch o santse a tshegeditse maemo a bobedi mo karolong ya dikuta ya Rally GP morago ga go fetsa tikologo ya boroba bobedi a le mo maemong a boroba bobedi. Mopagami yo wa setlhopha sa Hero Motorsport o kgonne go fetsa tikologo ya boroba bobedi ya sekgala sa dikilomitara tse 678 maabane mo nakong ya diura tse 3:31. Tikologo e gapilwe ke monna wa mo Argentina Kevin Benavides wa setlhopha sa Red Bull KTM a longwa serota ke morarragwe Lucio Benavides fa Adrian Benavides wa setlhopha sa Monster Energy Honda a feditse mo maemong a boraro. Gompieko bapalami ba tla padisana mo lebelong la dikilomitara di le 639 go tswa kwa Al-Halia go leba kwa toropong ya Al-Lua. Kgaisano ya Dakar Rally e tla ya bokhutlhong ka la botlhano. Stage 8 over and done with, and I had a lot of fun. It was good out there. This morning I didn't take as many risks as I should have to get a bit high up on the leaderboard, but it was good. I enjoyed it, and it's really exciting, really fun. All the games are coming out now, and everybody's trying to play the game, so it's interesting out there on the route, and a lot of people whispering to each other at the refuel. So gonna get exciting from here on out. But all in all, we're in a good place for tomorrow. Feeling strong as anything. Bike's going really well, and looking forward to tomorrow. Zibani batungile ke mofenyi wa letlhakore la 10 kilometers la borre la Kopong Cross Country Series a kwadisa nako ya 31 minutes 7 seconds fa letlhakore la bomme le fentswe Kitso Joseph ka nako ya 38 minutes 58 seconds. Batungile o ne a longwa serota ke Batungamile o ne a rolwa serota ke mo maemong a bobedi ke Olifile ke wagile wa UB Athletics Club mo nakong ya 31 minutes 18 seconds fa se sebo matlapeng wa Lefika Athletics Club a feditse mo maemong a boraro. Mo letlhakoreng la bomme la 10 kilometers maemo a bobedi a gapilwe ke Maitumelo go tswa Kgosi wa BDF Athletics Club mo nakong ya 39 minutes 46 seconds fa Kifilo Gale a feditse mo maemong a boraro. Cross country ya gompieno o yo reisa gompieno re tshwetsa maele sentle thata ne go sna makgwere ape. The weather was fine. Go di gabo botsa maru to allow bona ba tabe gore ba khona gore ba tabega sentle. We re bone jalo le gore ngwana le category di le tharo yo re ke bone ba teng ke di juniors di ta di youth ra bere bua ka ba batla ba le ka sa dingwaga di le somele bo raba bobedi gore under 18, and then the juniors under 20 le bona bo senior ba le gore ba over 20. The junior di tabaga bo mme ba tabaga 4 kilometers, and then basimane tota di youth ra ba nyana ba tabaga 4 kilometers, and then basimane ba tabaga 6 kilometers. The junior ba tabaga bo mme ba tabaga 6, basimane ba tabaga 8, and then the senior ra tsotlhe di tabaga 10 kilometers. Fa jaanong re di garela tsa kgwele ya dinao a re le ba kwa tsa Africa Cup of Nations ba sireletsi ba sejana Senegal ba letse ba simolotse bontle ba fenya motshameko wa ntlha ka nno tse tharo go lefela la the Gambia mo motshamekong wa Group C. Cameroon le Guinea di tshamekile maleka a nno setlhopha go iponna ntlha e le nngwe setlhopha fa Algeria le Angola tsone di tshamekile maleka a nno setlhopha.
bogola gompieko baagisanye Namibia ba tla tshameka le setlhopha sa Tunisia mo Group D fa Mali tla amogela baagisanye gape Afrika Borwa Burkina Faso e lebagana le Mauritania. Botswetso ga re be khutlo gone fa ka jana le ka nako tsotlhe ikanya rona. Pula e ana mele mafelo mo dikgalong tsang habele chobe mo kgalong ya khala ga di gona se pula di phefo di khadima mo mafelong mangwe a kgaolo eo mo mafelong a mangwe gona se pula di phefo di khadima e phatlaletseng le mafelo mo maphakele gona se go ikutla tsego le mogote le fatseleno ka bophara ka 20 go ya go 25 mo tshokologong gona se go ikutla tsego le bothito mo dikgalong tsang habe chobe le bokone jwa legare ka 27 go ya go 31 fa mafelong a mangwe gona se go robego le mogote ka 33 go ya go 35 fa re lebella malatsi a kopelo mo dikgalong tsa borwa botlhaba kgatleng le kwene ka tsela la boraro la bone gona re sebetse pula e phatlaletseng le mafelo ka tsela la boraro la bone go le bothito mo tshokologong. Dikgalo tsa gantse le kgala ga di gona re se pula e phatlaletseng le mafelo ka tsela la boraro la bone mo kgalong ya gantse go le bothito mo tshokologong fa kgaolo ya kgala ga di gona re sebetse pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe ka tsela la boraro la bone go le mogote mo tshokologong. Dikgaolo tsa shobeleng habe gona re sebetse pula e anameng le mafelo ka tsela la boraro fa ka tsela la bone gona re sebetse pula e phatlaletseng go le bothito mo tshokologong fa go kgaolong ya shobe gona re sebetse pula e anameng le mafelo ka tsela la boraro le la bone go le bothito mo tshokologong ka tsela la boraro fa ka tsela la bone gone go le mololo. Dikgalo tsa legare le bokone botlhaba gone re sebetse pula e anameng le mafelo ka tsela la boraro le la bone go le bothito mo tshokologong ka tsela la boraro fa ka tsela la bone gone go le mololo.